Ada gayam kasta di taya. Wala dati kasto. Saksa. Kita ang nagaduti ko na nag-friend request. Dati nga rodan iti datlag nga sonata. Apo nga naipas nga idip. Confirm. Ay! Napuno ka na friend list na dahil mesan. Ang data ni, hindi na kaya. Hanga message request nga min Aji messenger request laeng kabsat. Talagang hanga maka-accommodate ni Jan Mark ang takinaadunan. Nga ro, dito na po iti dadatlag nga sonata nga may paimat katagiti contestants abroad. Kita mo na ka doon eh. Sige, kita. When you remember me, if you remember me, I hope you see it's not the way I want it to be. Oh, I'll be with you now, but wherever you go, my love goes with you. Keep on smiling. Ada tumatawagan na kasi guys. Hello? Yes. Yes, hello. Good afternoon. Kabsa. Oh, hello. Ikaw na ba? Ipapin na to doon damay. Hello? Yes. Good afternoon, Kabsat. Good afternoon po, sir. Good afternoon. And you are calling from? Sagana, Santiago po. Ay, asinag lang mga kaya kung ano abroad. Nagasundan. Anyway, masaganang bagong taon po sa inyong lahat dyan na nakikinig sa Sagana. Okay, and sino ti line? May we know your name, please? Kananagan nyo? Kananagan na nyo? Ikan kaya di mga segundo sa mong bat. Hello? Madi mo sa mong bat. Agpayal. Hello po. Yes, hello. Yes. Your name is? Nagpipin na to doon ka talaga. Five. Vicky Paspa, sir. Okay. Anya tinagan yung Kabsat. Vicky Pasqua, sir. Ay, Vicky Pasqua. And manumatitawin yon? If you remember me, sir. Po, di titawin na. If you remember me. Ay, kaya kung malagi po. Ano niya titawin mo? Okay. If you remember me is correct by Chris Thompson. Nga na-publish ito di dekada 70. And you are correct for 300 pesos. So, i-text you lang tamot ng DJ number nga daw dan me. Kabsat. Messenger. Yes. And by the way, sino ti kaya mo kablaawan, Kabsat? Kablawak man na po amin, sir. Nagigay taga Sagana, sir. Amin dan. Hanggang mangina nga mangibagatin okay. So, ado kayo kadi mga tungtungog dita programa mi, Kabsat. Ado kami, sir. Sa nga karubaan, sir. Baka pinapigsampay radyo, mas. Okay, mangibaga ka mga ruti uri talola nga karubam. Tanong maragsakan damat. Mangibaga ka tinagan da. Ni Dennis Delpin, sir. Aha. Sapay. Putod-putod. Agputod-putod. Emilyn Molina, sir. Emilyn Molina. Ayan. Good afternoon katakita. Ken, thank you very much for listening. Sa kani? Sige po, sir. Okay. Okay, so congratulations, Apo. Ano niya tinagan na balong? Vicky Pasqua. Okay, so thank you so much. Ayan, naroon na po. Apo, medyo agpigsa. Sakit nila pa. Ako nagpigsa na tayo inaramid mga volume na. Nagpigsa. Ayan, so thank you so much, Kabsat Vicky Pasqua. Kahit i-text mo lang kini Jan Mark Adya number mo. So, malo dami ito no malam. Ayan, thank you so much. Detang haroon din na po iti... Mauding datatlag nga sunata ang antabayanan nyo. Ako, tawag pa ko yung Melvin mo. Melvin nga. Dito eh. Apo, amo na tipisong bata siyempre. Kabisado na datason na. Video call pa ya. Awanan na po, nalpasen.
Ayan, Tapos na po. Dagayong kasta iti isaksak dito. Ayan, di memeti ko na. Anyway, for your live greetings, mabaling kayo matabo nga tumawag ka. Tano, mabaliw mati style tayo tata. Okay, tumawag kayo lang nga po. Dito ay messenger ni John Mark. When tumawag kayo, ito official text line. No, dito kayo ang kablaawan. Kabayatan tingkam panagkakansyon. Kaya, ano tayo mong kantaan balong? Dito man request ko kanya. Kantaan mo. May dalag. There was nothing to say the day she left. I just filled this suitcase full of regrets. I hailed a taxi in the rain, looking for some place to ease the pain. Whoa, just like an answered prayer, I turned around and found you there. You really know where to start fixing a broken heart. You really know what to do. Your emotional tools can cure any fool whose dreams are falling apart, fixing a broken heart. Ooh. No, I don't understand what I'm going through. There must be a plan that led me to you, because the hurt just disappears in every moment that you are near. Yeah, just like an answered prayer, you make the loneliness easy to bear. You really know where to start fixing a broken heart. You really know what to do. Your emotional tools can cure any fool whose dreams are falling apart, fixing a broken heart. Soon the rain will stop falling, baby, and I'll forget the past, 'cause here we are at last. You really know where to start fixing a broken heart. You really know what to do. Your emotional tools can cure any fool whose dreams are falling apart, fixing a broken heart, fixing a broken heart. Nyata. Birbiro ko kami ti lyrics iti kanta tapapugtok ko manin ka kung mabirukan. Sayang. Okay, di oras KARRUBA. Alas 2:37 ng malam kahit madamakan lang tapong katugtunggal dito yan. Numero 1 ang programa din tayo Cagayan Valley. Adda kami Manen. Dito lang po 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsamit. Kaya-kiti pangablaaw. Okay, good afternoon kuya. Pa-request naman po ng buwan. Kuna na by Vivian Castellanes. Nabari kita dumam. Lodi pa shout out po ang mga Manuel family dito sa Bautista Village, Calao East. Thank you po. Kuna na ni Jivison Manuel. Jivison Manuel.
Alice Lazaro, 51 years old of Echag Isabela. At iti number na ba no? Teacher 3 of Castillo Elementary School. Oh. Dawag ayam ti Castillo Elementary School. Aping atawan ti Emil Elementary School. Ano, di ba? Okay. Castillo Elementary School. Echag Isabela. Echag Isabela. And hello, kuya. Happy Three Kings. Kung pagrit naman po ang Pableo family po. Tapos kay Tatay Lorenzo Pableo Sr. Ng Santa Ana, Echag. Belated happy birthday po sa kanya from Tin Efren and Zyrene po ng Santa Ana, Echag Isabela. Salamat and salamat din sa kapsat. Okay, hello mga idol. Pag-greet naman si ading bebe ko ay kini Emil John from Sinili. Patukar man na si Siwit. Salamat po. Bebe boy ko na nagayam. Ading bebe boy kini Emil John. From Sinili. Yeah, from Sinili. Adong ata sili di jay. Okay, good PM Manong June. Pahikan tayo man di single Yellow Rose nga para ti amin nga taga Villa Victoria Echag Isabela. Thanks Manong, God bless. Me Mel ti Villa Victoria Isabela. Puket ko man datang ako panakagrit. Okay, dati mo tawag. Baka no kaya natin kumablaaw balong kamanti kong daway. Kungek, kanada na yun. Congresswoman Catherine man tagsala kami. Ano naman, ni nanay. Ang pay mo, nagtawag. Dito mo tawag ka. Tita? Ay, tita. Okay, sige, tita. please feel free to call. Apo, dapat din na pating 20 minutos. Padasin taman nga respeta rin. Dagit ang calls. Ken, pahikapsutan nyo na kata. Radyo yung kapsat. Ano, no, naawat mi ti Tikolyo. Tapno, maya ti audio na. Ang feedback no ka. Okay, dating aro ti first caller tayo. Hello? Yes, good afternoon. Nepenedap. Okay, moment. Nedap. Ayan. Ito niyo. Timad. Ano natin tayo, Rod? Sige, patasin paleta. Nandaman to yun. Hello? Po. Hello, good Yes, afternoon. hello po. Yes. Your name, please? Joanna May Tanyoso po. From Alicia. Alicia Isabela. Okay, Agidap? Awan. Mati, nag-text kasi ay agunay. Natagari, ayan. Oh. Okay, kablaawan mga Rod Basang. Ano, dagitay kayo mga kablaawan. Great ko nga po yung mga tito ko sa Rabon at yung mama ko na naglalaba. Naglalaba at ano naman ang gamit niyang sabon. Anak ano? Okay, kitaan nyo man ti sakripisyo da kita naganak yun na Sunday imbes nga panagina na aglablaba isuna iso congratulations ta dati kasta nga naganak di ba? Ayan, so thank you so much for calling Basang. Thank you po. Okay, and bye-bye. And here's another caller from our messenger. Ikamambalong tigong dami dita. Okay, so Hello? Naidap. Hello? Mat. awan ti audio na. Awan. Nagligat-tigas tuyan ay apo. Hello? Hello po. Ayun, done. Hello, good afternoon sa inyo dyan. From ano po sila? Ano pong lugar? Mandi magtagtaga na eh. Hello po. Yes po. From Sagana, Santiago City. Oh, again. Sagana again. Talaga nga datat sagana. Yeah. Okay, Pakipigsan niyo na po ti boses yo tano mangag ti sangkalubungan. Hello? Ano? Hello? Nawala. Nawala siya. Wala yung signal dito eh. Ha? Nawala ha? Okay, so that's it. Ito latan na official. Connecting mo. Ito official text line latan. Ang palatan messenger. So that's it. Sigurtakan ti Nagado, nga nung tawag ako. Ayan. Yato yun. Hello. Hello? Yeah, ay paghihinaan niyo po yung radyo? Radyo, awan tira. Yes. Hello. Yes, hello. Hello po. Oh yes, good afternoon po. Magandang hapon din po.
Yes, ano pong pangalan? Po, dito sa Villa Victoria, Tiague. Villa Villa Victoria, Tiague. Okay, may hat sa data. Kantahan ko, single yellow rose. Single yellow rose. Sino po tike yung kablawan? Pag-aawak ang tagat ko Villa Victoria, sir. Kaya ano nga kantahan nyo kasi para kapagitian nyo taga Villa Victoria. Okay. Okay, thank you so much. Ngalo, that's requested. Ito yan na po. Single yellow rose. Taga Villa Victoria. Tumakder kayo, sumala kayo. When I woke this morning, imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose. I smiled, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. John Mark. Did you know that yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, leave and throw our love away? Why did you leave a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. And mag-entertain kami pa po may isang caller. Okay, patas naman DJ nagapo abroad ano damot ti samsam tawag na ba atin guys? Ayan ket tamo na. Adito enti kwata ya. Okay. So ino na lang titawag apo. Nidip naman. Nidip na. Ano di ko na na? Ni Aris sa Kadraga, digayim mo. Nag-text. Nag-text. Nako na na? Papalaingag pa ilang paring. Papalaing. Kakalpas ko. Pare ko, ipabati ngayon atong dalawang kasama ko, si Kapitan at si Doña Gloria. Noon daw ngayon papuntang Banawag, request daw nila yung Maulaw Mildred. Nalpastat tayo. Kapsat, apo. Alaman ng Gloria. Kapsat Gloria, I should say. Sa Gadraka, Afranya, Gramon Isabela. Nay, dagtaw-tawagan. Ayay.
Okay, international call. This is from the US. So, hello? Ay, Yata na eh. nagpo-forward. Newan, nagidap. Ate na kinentison niya. Okay. Sige. Yan, hello, Antay. Hello, good morning. Yes. Kastamon, kalinaw, ti. Kasta kalawag. When from Italy, dating ka tumutawag. So, kumusta kayo dito, ading? Kasano kalamak? Good morning, Manong. Nasayahat kami mo dito Italy. Kastaon na tilamot na. Opo. Kaya't nakita nga Roger Post mo, negative 1. Iti Na. temperature, 1. Pauna yan. Manong. Okay, karod, ading... Happy New Year in Happy New Year. Belated Happy New Year and advance happy trekking. Okay, likewise, ading. Okay, sinong ortikat mga kablaawan itatang ka nito? Kablaawak man Manong ti advance happy birthday ni Manang ko nga dibi na inton Huwebes, January 10. Okay, Divina. Pag-celebratean naman ni kabsat nga Divina. Dito iwiwat lang Italy, kuya. Ay, kung ano dito ita, dahil may kumakan. Ayan. Anyway, happy birthday. Advance happy birthday kanya nito. Okay, that's it. Awanan, tikablawam dito yan Santiago. Di ba nabilis ta? Lawak man ni lakay ko. Manong, oreno ang nagdingding mo. Siyak mo no, naka-online. Naka-online siguro ka amumot naka-bakano at ita igid. Ne, dapat plus 51 itin eh. Okay. Yan ni mother ni Jan Mark. When ni Manang Lourdes. Baga nga Happy New Year and advance happy trekking. Okay. Kasi ayan, patay sa dyan na may ak. Hindi si ka. Di ka mo. Okay, sige, thank you so much, Ading Sonia, for calling. Okay. Thank you, Manong, and happy Sunday. Okay, thank you. Kitang ni Ading Sonia from Bologna, Italy. Kita dapat na isang international call tayo from +1. Yes. Okay. Hello? Ano pa yun? Audio? Hello? Yes? Hello? Hello? Ang problema ang karapatawan. Hello? Oo, sayang. International call. Nidip ko na. Nidip man. Hindi magtsatsaw. Okay, so ano the request ni Madra Bells? Congresswoman Catherine. Congresswoman dating karta po ti mauding kasunata min and nagyamang kami apo kiti amin at marabay nakadwa tayo iti laso di talong oras. Kaya tagsubli kami ito na po next week same time 12 to 3 p.m. Dito lang po kasama itong radio station the entire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City. And thank you so much once again. Kada kayo amin na pong bibuya ti Facebook Live. Kaya nagdidingit kada kiti na dumado mga paset ti Cagayan Valley. Ay naggasat lakit din ti Adda politiko agayen na amin ket magungod na nagturay at lalo no kumpadre na nuwadda at nasuna Adda ni mayor nga abogado na naggasat ka man gayenta nairanot ka ni Congresswoman Catherine ay addamet kasta agayen na nagpintas ti kawes na ay kanag nga tutita kung nanuwag tignay kaslang iso tiag takem a diputado aset ganin ti publiko isunti politiko Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuwad danto proyekto may pangrunam daytoy numo Congresswoman Catherine apalak ta abuyod mo arik na metten ket politiko nukuyog mo
agayemen tanuwat danto proyekto may pangrunang daytoy numo Congresswoman Catherine apalak ta abuyot mo arik na metten kit politiko nukuyog mo kaya't kumet iti kasta nakaamamo iti grasya Congresswoman Catherine kadin ala Sigen nagayanta tanuat danto papanapay sa agtumet nga umipos-ipos ken ka atay pati syakti patanda wow nusumungad ka Congresswoman Catherine kaya kamet agayemen tanuat danto proyekto may pangrunang daytoy mo Congresswoman Catherine apalak ta abuyot mo arik na metten ket politiko nukuyog mo Congresswoman Catherine aset gat manday tasakam ngem nuad danto kaguram binakto ako kuntaran Congresswoman Catherine alaen nagabuyot mo kadin kadi iyawat mo tawalet mo Bye. bye ha